občinstvo, ljubitelji ruskega jezika in kulture, prisrčno vas pozdravljam na tradicionalni čajanki Gimnazije Celje Center in Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje. Današnji večer smo pripravili pod častnim pokroviteljstvom Ruskega doma, predstavništva Zvezne agencije Rosotrudničestvo v Sloveniji in ob finančni pomoči Društva Slovenija-Rusija ter sklada Toneta Pavčka. Zaradi vsem dobro poznanih razmer smo se pri snovanju današnjega večera soočali z mnogimi izzivi. Na trenutke že skoraj da obupali, a zavedamo se, da je treba tisto, kar pomeni temelj človekovega obstoja, to je kulturo v kar najširšem pomenu te besede, ohraniti, pa v kakršnikoli obliki že. Tradicijo čajanke torej ohranjamo tudi v prilagojenih pogojih, z mislijo na aktualne razmere, pa je dogodek nastal pod naslovom Človek potrebuje človeka. V luči danih razmer smo nocoj še prav posebej počaščeni in veseli, da ste z nami oziroma da se nam boste še pridružili. Vodja Ruskega centra znanosti in kulture in svetovalec na veleposlaništvu Ruske federacije, gospod Nikolaj Gusjev. Prvi sekretar veleposlaništva Ruske federacije in namestnik vodje Ruskega centra, gospod Aleksandr Stepanov. Prvi sekretar veleposlaništva Ruske federacije, Jurij Proskurnikov. Predsednik Društva Slovenija-Rusija, gospod Urbano Cvirk. Župan mestne občine Celje, gospod Bojan Šrot. Predstavniki medijev in Ruske tiskovne agencije TASS. Ravnateljice in ravnatelji vrtcev, osnovnih in srednjih šol v Celju in regiji ter cenjeni ostali gostje. Preden nadaljujemo s programom, bi rada k besedi povabila nekaj nocojšnjih gostov. K besedi vabim tudi predstavnika Društva Slovenija-Rusija, ki je skupaj s skladom Toneta Pavčka finančni pokrovitelj nocojšnjega večera, gospod Urbano Cvirk. Beseda je vaša. Spoštovani gospod župan, cenjeni predstavniki veleposlaništva Ruske federacije, dijakinje in dijaki resnično legendarne Gimnazije Celje Center, dragi prijatelji, dragi druzjani, celjanke in celjani. Dovolite mi, da vas v imenu društva lepo pozdravim. Resnično smo se zbrali v izrazito dinamičnih časih. V časih, ko misel nocojšnjega večera človek potrebuje človeka, vseh nas odzvanja še intenzivneje. In s to mislijo bomo z našim delom v bodoče nadaljevali tudi v Društvu Slovenija-Rusija in v skladu Toneta Pavčka. Podpirali kulturno ustvarjalnost mladih, negovali kulturne odnose med narodi in posamezniki, delovali v dobro vseh nas, da bi vedno živela kultura, da bi se družili in spoznavali med sabo. In ob tej priložnosti bi se rad posebej zahvalil nekaterim posameznikom, ki so več kot le to, ki so omogočili današnjo čajanko in ki so omogočili že vse pretekle čajanke in dogodke. Posebna, velika, lepa zahvala najprej celotni ekipi Gimnazije Celje Center in Srednje šole za gostinstvo in turizem, jasno, še posebej profesorju Deleji.
brez njega in brez vseh, ki jih ima pod budnim nadzorom, hkrati pa v vseh prireditvah tudi sam sodeluje, vseh teh dogodkov ne bi bilo. In Celje bi ne bilo tako kulturno bogato mesto. Hvala jasno tudi gospe Juliji Mesarič, dolgoletni koordinatorici sklada Toneta Pavčka. Hvala prav tako legendarni že Darji Poglajen, ki je svoje delo, mislim, da odlično predala, podobno tudi kot Julija, bodoči oziroma novi koordinatorici sklada, profesorici ruskega jezika na gimnaziji Celje Center, Ani Metličar. In mislim, da si tudi ona zasluži posebno pozornost, ker je pripravila nekaj, v čemer bomo zagotovo vsi posebej uživali. Vsem skupaj en lep, prijeten, topel celjski večer in pa lepo prosim še en poseben aplavz za našo drago Ano. Hvala. Hvala. Vsaka zgodba ima svoj začetek. Poezija iz samovarja je tradicionalna prireditev, ki jo nocoj obeležujemo že 7. Na oder vabim idejno pobudnico celjske ruske čajanke, gospodarjo Poglajni. Dober večer vsem, ki ste se zbrali zato, ker imate radi rusko kulturo, ker vas še posebej nagovarja ruska poezija. To, da smo po dolgem času lahko spet takole v živo skupaj, mislim, da je še poseben privilegij. Ko sem se pred 7 leti, so zdaj ravno kar povedali, to se pravi, tam nekje leta 2015, prvikrat podpisala pod projekt Poezija iz samovarja, sem si želela, da bi bil to projekt, ki bi povezoval in nas združeval. Pa se mi zdi, da je kar zaživel tudi v tem smislu. Sedaj, tisto, kar je že 7. zapovrstjo, če tudi smo bili lansko leto kar nadaljavo, mislim, da se že na gimnaziji Celje Center temu reče tradicionalno. Tako da sem vesela, da je projekt že stopil v okvir tega, čemur pravimo tradicionalno. Seveda pa človek projektov ne dela nikoli sam. In tudi jaz sem imela pri svojem delu čudovite sodelavce, zato so ti projekti, torej te čajanke, tudi uspele. Med tistimi, ki jih nikakor ne smem zajeti kar z neko skupno besedo, mislim, da moram omeniti Davida Prelužnika, Saša Šonca, Barbaro Arlič-Kerštajn, Anjo Zdolšek, Tanjo Bračun, Majo Rak, Ano Pečnik, ravnatelje celjskih osnovnih in srednjih šol, ki so vsako leto sodelovali s svojimi učenci, tako da smo lahko razširili projekt pravzaprav na celo Celje. Potem seveda kolegic, ki so poskrbele za to, da se je na ruski čajanki tudi plesalo. Torej, to je bila Špela Lužar, bila je to Sandra Jazbec, pa Renata Gojkovič, pa upam, da nisem še koga pozabila. Seveda, kar same od sebe stvari ne nastajajo. Že vodja Društva Slovenija-Rusija, predsednik društva, gospod Urbano Cvirk, je omenil,
da projekti nastajajo tudi pod budnim očesom oziroma ob veliki spodbudi, ne samo besedni, ampak tudi finančni, Društva Slovenija-Rusija in sklada Toneta Pavčka. Danes je med nami nekdanja koordinatorica tega sklada, gospa Julija Mesarič, ki bi se ji iz srca zahvalila za vse spodbude vsa leta. Ne samo pri čajanki, ampak tudi pri vseh dogodkih, ki smo jih povezovali z ruskim jezikom in kulturo. Še enkrat iskrena hvala. Gospod ravnatelj Gregor Deleja je bil seveda duša in srce vsega dogajanja. Brez njegove spodbude in tega, da je bil vedno pravi trenutek na pravem mestu, pa naj si je šlo vse dobro ali pa tudi, če se je kaj zapletalo, torej to je dejstvo, mimo katerega ne moremo. Tako da iskrena hvala tudi ravnatelju, ki ni bil samo spodbuda iz ozadja, ampak je na vseh kulturnih prireditvah tudi nastopal s svojimi fanti v skupini Favoza. Res iskrena hvala. Seveda, če bi bil tukaj, bi bila še bolj vesela, pa ga danes ni, bi se zahvalila rada tudi nekdanjemu predsedniku Društva Slovenija-Rusija, gospodu Sašu Gržini, pa prosim tisti, ki boste šli v Ljubljano in ga boste morda prej srečali kot jaz, da se boste zahvalili. Seveda pa projekt ni nekaj, kar delaš v šoli, potem pa zapreš vrata, greš domov in do naslednjega dne projekta ni več. Projekt je tudi doma. Ne samo čez dan, tudi po noči, ko ti kdaj ne da spati, če se kaj zapleta. Tako da tudi doma potrebuje človek spodbudo, če naj gre vse tako, kot je treba. Mnogokrat sem pomislila, da sem se pozabila zahvaliti za vso podporo in ves trud in pomoč tudi svojemu možu. Tokrat bi to naredila. Hvala lepa. Seveda pa, spoštovana publika, brez publike ni dogodkov. Vsi kulturni dogodki si želijo in potrebujejo publiko. In jaz upam, da nas bo ruski samovar s svojo krasno poezijo še navduševal še dolga leta. Kot najbrž večina ve, sem se s 1. septembrom letošnjega šolskega leta poslovila, odšla v pokoj, ampak zelo, zelo z veseljem predala svoje delo svoji naslednici, nekdanji dijakini Ani Metličar, že danes omenjeni. Verjamem, da bo z velikim žarom, s kakršnim je sprejela vse te zadolžitve, jih tudi nadaljevala in skratka, da bodo pod njeno koordinacijo živele naprej in bogatile Celje. Danes se lahko zahvalim za vso podporo pri naših kulturnih dejavnostih, ki smo jih izvajali v tej dvorani, pa tudi v dvorani Celjskega narodnega doma, tudi v živo gospodu županu, tako da upam, da boste še naprej ostali naš prijatelj. Hvala lepa in res lep večer vsem. Hvala.
črno šako na moju glavu. Da zarvali črno šako na moju glavu. To ni večer, mari malo spalo, ni mari malo spalo, sta sempre vivieron, ni mari malo spalo, sta sempre vivieron, sta sempre vivieron, sta sempre vivieron. Izrek, ki so ga mnogi mnogokrat navajali, celo kot življenjski moto pesnice Marine Cvetajeve, je naslednji rek njeni izjemnosti in opornosti. Sama, sredi vseh, za vse, proti vsem. Res je, samota Cvetajeve, človeška, osebna, pa tudi pesniška, je neizmerna. Zunanji zid samote je okrog Cvetajeve rasel domala od samih začetkov njenega ustvarjanja do konca, ko si je v gluhoti evakuacije nekje v umazani, mrtvi tatarski provinci vzela življenje. Citirani izrek je gotovo tudi krik. Krik iz grde stvarnosti, pesničnih muk za golo preživetje. Krik bedne v svetu bogatih. Krik brezdomke v svetu domov zaprtih vrat. Krik bogatašenja duha v svetu človekovih pritlikavosti. Tudi pesnica, brez bralca, brez odmeva na svoje delo. Z nobenim, sama, vse življenje, brez knjig, brez bralcev, brez prijateljev, brez kroga, brez skupnosti, brez vsake zaščite, sodelovanja kjerkoli, huje kot pes, a zato imam vse, je zapisala. To vse je seveda pesem. Pesem, njena sreča in nesreča, njeno bogatstvo in njeno sveto rokodelstvo. A ta zvestoba pesmi pomeni odpiranje žil, da iz njih teče to tako bogatstvo kot pesem. Oboje se je resnično v smrti prepletalo, kot se je velika tragedija tega stoletja revolucij in vojska prepletala z osebno dramo Marine Cvetajeve. Človeška in pesniška usoda Marine Cvetajeve je grozljivo podobna junakom grške tragedije. Mučno, kruto, surovo je vihralo z njo in nad njo življenje, ta konj arabski, kot ga v mladostni pesmi poimenuje. Zgrabilo jo z vso silo in neizprostnostjo. Obdobje strašnih let revolucije, ena hčerka je v Moskvi umre od lakote, sama beži v tujino, moža so jo ustrelili, drugo hčer pa poslali v sibirski lager. Marina je goltala molk in solze, a njena poezija je bila določnejša. Tako je ta poezija magija besed, čarovnija, čustvo in čutnost in visoko zaklinjanje življenja. Da, človek res potrebuje človeka. Rekli bi lahko, da je pisala nekakšen osebni dnevnik, a da se je zgodilo ne le to, da sedaj pesmi govorijo o njeni poti in usodi, ampak da skozi njih govori čas. Кто создан из глины, кто создан из камня, а я серебрюсь и сверкаю. Не дело измена, не имя Марина. Я бренная пена морская. Кто создан из глины, кто создан из плоти, тем гроб и нагробные плити. В купели морской крещена и в полете своем непрестанно разбита. Сквозь каждое сердце, сквозь каждые сети пробьются мою своеволие. Меня, видишь, кудри беспутные эти, земнёю не сделаешь солью.
Дробясь о гранитные ваши колена, я с каждой волной воскресаю. Да здравствует пена, веселая пена, высокая пена, морская. Я тебя твоюю, сей земель, всех небес. От того, что лес моя колыбель и могила лес. От того, что я на земле стою лишь одной ногой. От того, что я тебя спою, как никто и другой. Я тебя твоюю всех времен, всех ночей. Всех золотых знамен, всех мечей. Я ключи закину и псов прогоню с крыльца. От того, что в земной ночи я верная пса. Я тебя твоюю всех других, у той одной. Ты не будешь ничей жених, я ничей женой. И в последнем споре возьму тебя, замолчи, у того, с которым Иаков стоял в ночи. Но пока тебя не скрешу на груди персти, о проклятие, у тебя остаюсь я, ты. 2 крыла твои нацеленные в эфир, от того, что мир твоя колыбель и могила мир. Идешь на меня похуже, глаза устремляя вниз. Я их опускала тоже, прохуже, остановись. Не думай, что здесь могила, что я повалюсь грозя. Я слишком сама любила смеяться, когда нельзя. И кровь приливала к коже, и кудри мои велись. Я тоже была прохожий, остановись. Сорви себе стебель дикий, и ягоду ему вслед. Кладбищенской земляники крупнее и слаще нет. Как луч тебя освещает тебе золотой пили, и пусть тебя не смущает мой голос из-под земли. Мы с тобой лишь 2 отголоска. Ты затихнул, и я замолчу. Мы когда-то с покорностью воска отдались роковому лучу. Это чувство сладчайшим недугом наши души терзало и жгло. Оттого тебя, чувствовал от братом, не меняю, до слез тяжела. Станет горечь печал, и сталостью станет печал. Жал ни слова, поверь, ни взора, только тайный, утраченный жал. У тебя утомленный анатом, я познала сладчайшее зло. Оттого тебя, чувствовал от братом, мне порою до слез тяжело. Тебя вот там любят, скажи мне, не муж. Тебя вот там любят, запомни, послушай. На всякий пожарный, на экстренный случай, чтоб не было трудно, я вытрясла душу. Чтоб больше не думать и больше не помнить, чтоб снова тревогой тебя не изранить. Я вытрясла душу в унынии комнат. О, Господу, дай мне короткую помнят. Тебя вот там любят. Тебя вот там любят. Тебя вот там любят.
Тебя вот там любят. Življenje Marine Cvetajeve se bere kot kakšen filmski scenarij. Rodila se je v zadnjem desetletju 19. stoletja v premožni umetniški družini. Oče je bil znan filolog, profesor na Moskovski univerzi in ustanovitelj Muzeja umetnosti v Moskvi, mati pa nadarjena glasbenica. A Marini je bila vnaprej določena poezija. Pisati je začela že pri 6 letih, in to v ruščini, nemščini in francoščini, objavljati pa je začela pri 16. Njene poezije ni mogoče, a tudi potrebno ni, trpati v take ali drugačne stilske predale. Umika se vsem opredelitvam, saj je poiskala svoj veliki slog. Zapisala je: moje delo je trgati maske z obraza, vse maske, pri tem se včasih pride do kože, včasih tudi do mesa. Kritiki so ji v en glas priznavali nadarjenost in pesniško drznost, ki da je včasih v intimnosti že preveč. Strastna ljubezen, ki jo je gojila do moža in ni odvrnila od številnih afer. Izmed najodmevnejših sta bili aferi z znanim ruskim pesnikom Osipom Mandelštamom in pesnico Sofijo Parnok. Ljubezen je res le ena struna njene poezije, a ta je pri Marini razprta od pekla do neba, polna strasti in bridkosti, krikov in zatajevanj, obtožb in ženske ranljivosti, obrnjena k moškemu in ženski. Marina v pismu prijateljici Ani Teskovi. Vse poletje sem pisala svojo Sonječko. Povest o prijateljici, ki je pred kratkim umrla v Rusiji. Težko napišem prijateljici. To je bila ljubezen. V ženski podobi. Nikogar v življenju nisem tako ljubila kot njo. To je bilo spomladi 1919. leta, to je bila pomlad leta 1919. In od takrat je vse spalo, živelo znotraj mene in vest o smrti je razburkala vse globine. Morebiti pa sem se sama spustila v tisti večni vodnjak, kjer je vse zmeraj živo. Skratka, to poletje sem preživela z njo in njej. In ravnokar sem postavila zadnjo piko. Сошла с ума, я сошла с ума.
miselnost, njene ljubezenske afere, njeno dopisovanje z največjim pesnikom ruske revolucije Vladimirjem Majakovskim in s poznejšim nobelovcem Borisom Pasternakom, vse to je delalo njeno poezijo drzno, zahtevno in temperamentno. Marina Cvetajeva je ženska s ponosnim pogledom, ki ne pozna mere ne v strasti, ne v obupu, ne v ljubezni in ne v sovraštvu. Čustvo razume kot dejanje. Zanjo, kot pravi, ljubiti morje pomeni nič manj kot biti pomorščak ali ribič, najbolje pa je, če si kot Byron, pevec in plovec. Nikakor pa ne pomeni ljubiti morje, ležati ob morju. Celo več, ljubiti zanjo ni le čutiti, a tudi vedeti, ljubiti, moči, ljubiti, plačati račun. Tako je njena ljubezenska lirika zanosno strastna in potem, ko se razblini božje in božjastno, bridko ironična in ostra do sebe in vsega. Zato je beseda Cvetajeve zmeraj sveža, točna, na pravem mestu, uperjena v naravnost, v konkretno. Мне нравится, что вы больны мной. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распушенной и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Мне нравится еще, что вы при мне спокойно обнимаете другую, не прочите мне в адовом огне гореть за то, что я не вас целую, что имя нежное мое, мой нежный, не упоминаете ни днем, ни ночью. Все, что никогда в церковной тишине не пропоют над нами. Аллилуйя! Спасибо вам и сердцем и рукой за то, что вы меня, не зная сами, так любите за мой ночной покой, за редкость встреч закатными часами, за наши негуляния под луной, за солнце не у нас над головами, за то, что вы больны, увы, не мной, за то, что я больна, увы, не вами. Безнадежно взрослый вы. О нет, вы дитя, и вам нужны игрушки, потому я боюсь ловушки, потому и сдержан мой привет. Безнадежно взрослый вы. О нет, вы дитя, а дети так жестоки, с бедной куклы рвут, шутя, парик, вечно лгут и дразнит каждый миг. Дети рай, но в детях все пороки, потому над мемы эти строки. Кто из них доволен дележом? Кто из них не плачет после елки? Их слова неумолимо колки, них огонь зажженным мятежом. Кто из них доволен дележом? Есть, о да, иные дети, тайны. Темный мир глядит из темных глаз, но они отчелники между нас. Их шаги по улицам случайны. Вы дитя, а все ли дети тайны? Откуда такая нежность? Не первые, эти кудри. Разглаживаю и губы, знавала темней твоих. Сходили и гасли звезды. Откуда такая нежность? Сходили и гасли очи у самих моих очей. Еще не такие гимны я слушала ночью темной, венчаемая, о нежность, на самой груди певца. Откуда такая нежность? И что с нею делать, отрок? Лукавый певец захожий, с ресницами нет длинней. Имя твое — птица в руке, имя твое — льдинка на языке,
Одно единственное движение губ, имя твое, 5 букв. Мальчик по мане налетел, серебряный бубенец во рту, камень кинутый в тихий пруд, схлипнет так, как тебя зовут. В легком шоконое ночных копит, громкое имя твое гремит, и назовет его к нам к висок, звонко шелкающий курок. Имя твое, ах, нельзя, имя твое, поцелуй в глаза, в нежную стужу недвижных век. Имя твое, поцелуй в снег, ключевой, ледяной, голубой глоток. С именем твоим сон глубок.
Vse, kar je kdaj v posameznih nacionalnih literaturah nastalo žlahtnega, je našlo pot do ljudi širom po svetu, v zaslugi prevodov, kajti vsega pač ni mogoče prebrati v originalih. Res dobri prevodi pa so vselej rezultat trdega dela in vztrajnosti široko razgledanih prevajalcev, saj je treba, poleg pomena, ohraniti tudi sporočilo originalnega besedila, njegov duh, zvočnost. Vse, zaradi česar se potem besedilo dotakne ljudi, jih nagovori in prevzame. Ali pa seveda tudi ne. Prvi, ki je leta 1993 verze Marine Cvetajeve prevedel v slovenski jezik, je bil nihče drug kot Tone Pavček. Cenjeno občinstvo, Marino Cvetajevo v slovenščini vam bodo predstavile naše najmlajše dijakinje ruskega jezika. No, kako živite z drugo? Bolj preprosto, udar veslin. In vzdolž brega v varno strugo, kmalu je zbledel spomin name, otok plavajoči, ne po vodah, čez nebo, duši neljubimki vroči, samo sestri sta lahko. No, kako vam je s preprosto žensko, brez bogin, bogov? Kot carico ste s prestola vrgli, sami šli nizdol. No, kako je? Se je steklo v skrb in sitnost, gre v korak. Tak si na nesmrtno plehkost, kako koste, siromak. Naj menijo krči, svaja, dom poiščem in miru. No, kako je z njo, ki ugaja mojemu izvoljencu? Je bolj slastna in užitna jed? Že siti? Očitke v kraj. Kako daje vas približnost, vas, ki ste izboljšali Sinaj? No, kako živite s tujko, tukajšnjo, do konca v dan? Vas po hrbtu ne zdeluje Zevsovih povodcev sram? No, kako vam gre? Serine gine, grajo rime v takt? Kljuvanju vesti nemirne, kako koste, siromak? No, kako živite z delom tržnim? Davek krut, hud krah, po kararskem kamnu dragem, kako padete na prah sadrov, izklesanih z mote bok in to črepin razbit. No, kako je vam s 1100, vam, ki veste za Lilit? Ste novosti že slučajno siti? Izgublja čar prelest. No, kako vam je s preprosto, zemljsko žensko brez vseh 6 čutov? No, ste srečni? Čujem ne. V prepadu brez globin vam kako je, ljubi? Huje? Ali kot je meni z njim? Riž, meni podobne čudi. Pogled k tlom, povešaš svoj. Veš, jaz sem ga nekdaj tudi, mimoidoči, postoj. Ko si pelina in mako nabereš svet, da so mi rekli Marina in koliko štela sem let. Ne misli, da to je gomila, da ostanemo grozi iz nje. Preveč sem sama ljubila, se smejala, ko se ne sme. In vili so se mi kodri in bila kri v žilah tam.
avtorica Marina Cvetajeva je eno največjih pesniških imen 20. stoletja. Ustvarila pa je tudi velik prozni opus, ki vključuje biografsko in avtobiografsko prozo, pa tudi obsežno korespondenco in eseje, v katerih razmišlja o odnosu pesnika do časa, zgodovine in o samem ustvarjalnem aktu. Njeno zadnje in najdaljše prozno delo je nocoj že omenjena povest o Sonječki. Končala jo je v svojem francoskem obdobju, o njej pa zapisala. To je moj labodji spev, zato se nikakor ne morem ločiti od nje. To je proza, ob kateri me, čeprav sem jo napisala sama, stiska pri srcu. Svojo prozo je imenovala lirična proza. Lirična proza pa je bila zanjo po pesmih najboljša na svetu. Vrnitev v Rusijo je bila za Marino Cvetajevo in vse njene polom, tragedija. Ponovno je naletela na zid gluhote, spet je tolkla samoto in lakoto do brezupa in brezizhodnosti. Razočarala se je celo nad Pasternakom, ki je sicer priskrbel nekaj dela in zaslužka s prevodi, a jo je, ali zaradi strahu pred mogočneži, ali zaradi ljubosumne žene, bolj ali manj zatajil. Zatajili so tudi vsi drugi. Ja wyszła z gry. Почему я вас больше не люблю? Зная меня, вы не ждете ответа, не знаю. 2 года подряд я мысленно в душе своей таскала вас по всем вагонам, залам, храмам, по всем дорогам. Я не расставалась с вами ни на секунду. Часами ждала звонка. Лежала как мертвая, если звонка не было. Все как все. Не все, так и не все как все. Вижу ваше смуглое лицо над стаканом кофе в кофейном и табачном дыму. Вы были как бархат. Я говорю о голосе. И как сталь. Я говорю о словах. Я любовалась с вами. Я вас очень любила. Вы первые перестали любить меня. Если бы этого не случилось, я бы до сих пор любила вас. Ибо я всегда люблю на самой последней возможности. Сначала вы приходили в 5, потом в 6, потом в 7, потом совсем перестали. Вы просто перестали любить меня. Каждую минуту своей жизни. И я сделала то же. Послушалась вас, как всегда. Вы первые забыли, кто я. Marino so pokopali, ne da bi vedeli, koga pokopujejo. Nihče ni šel za pogrebom, ne ve se, kje je pokopana. Še dolgo po smrti je nad njo visel molk. Ponatiskovanje starih in izdajanje neobjavljenih pesmi traja do danes. Misel, ki jo je izrekel Pasternak, da največ po smrtih priznanj čaka prav Cvetajevo, se še ni povsem uresničila. Na domačih tleh v Rusiji že, v tujini pa še ne, pa bi bilo prav in zasluženo. Glasu Cvetajeve je zvenelo za rusko uho nekaj neznanega in zastrašujočega, nesprejemljivost sveta. Ni šlo za akcijo revolucionarke, v vsebini je šlo za tragično zbivanje na splošno, neodvisno od časovnega konteksta. Po zvoku,
pa je šlo za ton, ki se prebija v zanedini mogoči smeri, navzgor. Za težnjo, podobno boju, s kakršnim se duša žene proti svojemu viru. Tako piše v svojem eseju Cvetajevi Nobelovec ruski pesnik, naslednik peterburške šole Ane Ahmatove, Josif Brodski. In njemu, ki bi lahko obema mojstricama ruskega verza oddal svojo prestižno nagrado, gre vsekakor verjeti, še bolj pa pesnim samim, naj si tudi samo v prevodu. Nocoj smo beležili 80. obletnico smrti Marine Cvetajeve in 130. obletnico njenega rojstva.
Treba je namreč spregovoriti. Tudi o tem, da človek potrebuje človeka. Naj bo to misel, ki jo bomo nocoj ponesli domov med naše najbližje in jutri dalje v svet. Spoštovano občinstvo, iskreno se vam zahvaljujemo za vaš obisk in vam želimo, da bi se ta večer še naprej lepo in prijetno, ter da bi v sosednjem prostoru, kamor vas sedaj vabimo na pogostitev ruskih jedi, ki so jih za vas pripravili dijaki Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje, še malo poklepetali med sabo in z nami, ki smo pripravili nocojšnji večer. Za na konec pa še spoštovani častni pokrovitelj, vodja Ruskega centra znanosti in kulture, gospod Nikolaj Gusjev, vabim vas k besedi. Уважаемые господа и дорогие друзья. Spoštovane гости и дорогие приятели. От имени Русского дома в Любляне я хочу выразить свою глубокую радость находиться здесь, в этой прекрасной и гостеприимной гимназии Целия Центр. В имenu Ruskega doma v Ljubljani bi izrazil globoko radost, da se nahajam tukaj v gimnaziji Celje Center. И мы рады быть причастному к вашему прекрасному творческому мероприятию «Človek potrebuje človeka». In da smo veseli, da udeležujemo tega lepega dogodka, ki se imenuje Človek potrebuje človeka. Когда мы смотрим на прекрасных детей, учащихся гимназии, на молодых людей и девушек, талантливых, единственное, первое чувство, которое возникает у нас у взрослых, это радость. Ko gledamo dijake gimnazije, prvo čustvo, ki ga imamo v srcu, to je radost, to je veselje. Творчество и поэзия всегда были неотъемлемой частью славянской души. Literarna ustvarjalnost in poezija sta bila vedno sestavni del slovanske duše. Нашей с вами души, поскольку нас и наши с вами народы объединяют одни и те же корни славянские. Naše duše, saj nas и наши народы enotuju iste korenine slovanske. И наш душевный славянский настрой объединяет нас и сближает не только в литературе и в музыке, а еще и в более, так сказать, широких понятиях, таких как взгляды на жизнь, отношение к людям и к их поступкам, определение добра и зла и в отношении к жизни вообще. Вот. А индикатором этого как раз и служит музыка и поэзия. Духовний славянський odnos združuje і нас zbližuje не ли в литературе и уметности, тем več tudi в širših stvarih, в погледах на življenje, v zvezi z ljudmi in njihovimi dejanji, pri določenju dobrega in slabega. To je odnos za doživljenje nasploh in indikator tega je ustvarjalnost. Мы хотим поблагодарить от всей души людей, которые делают такие прекрасные вечера возможными. Это прежде всего дети, учащиеся, и руководство гимназии Целия Центр. Radi bi se zahvalili vsem, ki omogočajo take ustvarjalne večere, naprej kolektivu in vodstvu gimnazije Celje Center. Общество Словения Россия. Društvo Slovenija Rusija. Фонд имени Тоны Павчика. Заводу Тонета Павчика. И фармацевтическая компания «Кырка». И фармацевтскому подъезду «Кырка». И, конечно, мэрия города Цели. Благодарим вас за этот вечер. Всего доброго. Захвалюємо себе.
Очі чорні, очі страстні, очі жгучі і прекрасні, как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидел вас я в недобрый час. Они там в глубине теней вижу травму вас, а душе моей вижу пламя вас, я победное сожжу на нем сердце верное, скатерть пьяная залита вином, все цыгане спят, ни прогулным сном, лишь одни нас знают, пьет шампанское за любовь свою, за цыганскую. Подойди ко мне, девичь, нравишься, поцелуй меня, не отравишься, поцелуй меня, потом я тебя, потом вернусь тебе, поцелуй меня. Очі чорні, очі страстні, очі жгучі і прекрасні. Как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидел вас, я в недобрый час. Раз, два, три. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.